Katukad ti Basol. Tinapalabas, kayat ni Margarita ang maikat ni Dagimay kas babaunan, ngem saan nga intulok ni Astor. Kinasarita ni Astor ni Dagimay, iso nga imbagamot ni Dagimay, ti di na kayat ka ni Margarita. Nakuna na pa'y ano saan nga agbaliw ni Margarita, ket amangan no daytan ti pakaabakan ni Astor iti kinamayor, iti sumaruno abasing kawel. Kabayatan na, makumikom ni Francis nga giwarwaras kadagiti kopya ti insurat na maipapan iti maiparit a droga. Iti may sangal daw, dimteng ni Dinggas iti mansyon, ket ni Margarita tinangsabat ken kuana. Nakuna ni Margarita nga isuro na daytoy nga agmaneho, ket kabayatan mat ti panagluto ni Dagimay. At daimbaga ni Kalalili, may papan kada Margarita ken Dinggas. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anya te ko na, kene-kene. Ang mga noad da relasyon da Ma'am Margarita kan Dinggas. Anya. Ay. Si kakene-kene ah. Saan ka nga agsasawi ti kasta? Madidiyata? Katuan mat, di mo lang amin tinakita. Anya tinakita maya? Katno kimpot ni Margarita iti takyag ni Dinggas. Akas naman daytay kaayan-ayat na. Anya? Wan, Dagimay. Hoy, kene-kene. Saan ka man nga agsasawi ti kasta? Kandi mo ibagbaga iti sa balidiyata nga imbagam kanyak ah. Ang mga nudakas ti panagawat ni amo. Si kamat lang ti umuna nga madaksan no kas bilang. Gaputa si katinagapuan diya nga sao. Anya? Ahay. No anya tinakitam, agtatal na ka, kine-kine. Kansan mo nga ikan iti sa bali nga miniyang na. Dakas kamat lang, no bilang. Ay, saan ka nga agar aramid iti pang dusaan ni amo kan ka? Amang ano pa sa plate na kay ti latigo. Kandi na kanto pa iswilduan, akas kan ni angkuan. Ang uwan, sige Dagimay, ikaam konti bibig ko. Wanya, ma'am. Nawatam ka di dagiting surok. Wen, ngam no ita. Agnerbyosak pa lang amang igam iti manibela. Inton sumarunon to, ma'am. Agyaman agkan ka, ha? O sige, agsublitan ija mansyon. Sige, ma'am. Narigat gayam, ngam anusak. Tinapatag, makasuro Inino ta makasuro ka, ma'am. Agpagatangak kan ni Astor iti kwatsek. Tapno makapanak iti sadino man akayat ko apapanan. Sige, ma'am. Sigurado nga igatangan na ka ni amo. Sigurado dayta. Ma'am, simple pa lang tinsurukan ka. May papan iti panagmaneho. Ngamin inot to dayta masursurom amin. Wen, basta sikat ti mangisuro kanya. Amin, nalaing ka nga gisuro. Kan maawatak dagiti isuro. Sige, mangankan, ma'am. Nakasaganan data kanam. Di kagdanag tanay mas data si dian. Kan di kagdanag tawan sa bidong na data. Nidinggas, ayan na. Apay asaan asumango amangan? Ay, di na pa'y kaya timangan. Iso nga umuna kalatan. Adda nga min araramidan na, ma'am. Pinabunag ko dagijay paso di tali ko diyan ti mansyon. Tayalis na ijay si kigan ti mansyon. Tamulak man iti sabsabuong, ma'am. Ingka ayaban, taagsango kami amangan. Ay sos, saan na may parbang ti kasta, ma'am? Saan ka di ati rumbang nga kasangom kat ni amo? Anya? Ay sus, no makita ni amo nga agsangsango kayo kinidinggas amang mangan. Anya nga iti maibaga na.
ang mga numadaksan ni Dinggas. Anya? Kan may sa, ma'am. Rumbang ko mga impakadam kani amo nga isuro na ka ni Dinggas nga agmaneho. Nalalaing ka pa yan ngam iti siyak? Kahit kitak lang matipagsayatan yung nga duwa ka ni Dinggas. Ni Dinggas ti dakas no bilang. Anya? Ay, sakbay nga agaramit kay ti may sa nga banag. Ma'am, naskan nga yuman mo pa kani amo. Ma'am Margareta. Tadi ka mangiramraman iti... Ulamlan asino kang agsasao ah. Ay, ibagbagak lang matipagsayatan nyo ka ni Dinggas. Kunakmat, ma'am. Amom, Ma'am Margarita, iresrespeto ka. Taasawa na ka ni amo. Ngam no ipaturay mo data kayat mo nga oray pakadaksan me. Ay, data nati saan nga mabwalen. Kaanya ti kayat mo aparwaren iti dayta nga imbagam? Awan mat kahit di ma'am. Basta te makunak. No nasaya at te panakilangan mo kada kami nga pobre nga tatao. Respeto da kamat, Ma'am Margareta. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Siyak ni Mrs. Garcia, sir. Ti advisor day ti a section. Naragsa ka pa nakamamukan ka, ma'am. Kastamat kan ka, sir. Ngam, apay anak ka maskara ka. Ngam day talaang matmatam. Wan, ma'am. Para iti protection ko. Maawatam tumutla ang kalpasan ti panagsarita ta. Di mo kaya ti pabigbig, sir? Saan, ma'am? No kasta. Anya ti maipaay ko, sir. Ikan kay ti kopya, may papan iti droga. No ape anas ka naliklikan ti may parit a droga. Ti kayat ko kuma, ma'am. Yadal mo dayta kadagiti estudyante. Sikat ti makaamo amang iwaras kadagiti padam a maestra. Yadal yu kadagiti estudyante yo. Tababaan iti kasta awagas. Mailiklik da iti panagaramat iti droga. Sapay la kumata matulungan dak may papaniti da iti abanag, ma'am. Uwan, sir. Takinapod no na. Adda dagiti estudyante a madamdamag mi nga agar-aramat iti droga. Ngam ita, awandan, nagdrapdan. Iso anas ka na mapalagipan dagiti estudyante, ma'am. Uwan, sir. No, adapan nakabalin na. Mangaramid kayo iti kopya tapno pa iwaras yu kadagiti estudyante. Uwan, sir. Kasta ti aramidan mi. Katgaputan na saya at matimotivong, tulungan da ka. Agpaarami da kadagiti estudyantek iti kopya da ito inted mo asurat. Agyaman ak unay, ma'am. Taga-ano ka kadi, sir? Saanan anas kan nga ibagak no taga-ano ak, ma'am. Sapay ko matamawatam. Sige, sir. Maawatak. Katagyaman akmat, tapang panunutam dagiti agtutubo. Kat di mo kayat ang madadaol da, gapo iti maiparit a droga. Ay, agkir-kiriri ang telepono. Inak man langan song buatan. Astor's Mansion. Hello? Apayasi ka, tinang sumpat. Asino datoy? Apo? Ay! Amukon! Asino kasar? Si Kanedon Butiyog. Aniya. Uwan! Si kangagpaiso ni Don Butiyog inya. Ay! Awan ni amo ito mansyon, Don Butiyog. At gayo pisina na. Ang kalaangan... Ay! Imbabanan ti telepono. Anya nga ta dajay? Intupak na nga ta je telepono? O sige, Don Juan. Baliwan to ti umawag. Masapak nga gawid di mansyon. Kat awagan kanto. Siya kung ti umawag kan ka. Sige, Astor. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Don Juan. Dakkel ti malala ni Don Juan iti pagkwartaan mi. Agam,
Sana bali. Tayo ti mabiit. Kabukbukudak to aminan ang mapaglakwan iti droga. No kasta? Nakapan ka iti sabali nga ili, Francis? Wen ligaya. Dagiti mamaestra ti kinasarita. Tapno tumulong da para kadagiti estudyante da madlaan. Francis, Kat maragragsakan. Gaputa amin ang napanak nga eskwelaan. Kat nasaya ti ugali dagiti maestra nakasarita. Kat tunggal may sa kadakwada. Si dadaan da tumulong. talaga gayam apagadalan ti pinuntiryam. Wen ligaya. Sapay kumata nagagatdang agiwaras iti kopya kontra iti droga. Wen tapara mo't iti pagsayaatan dagiti umili, nang runa kadagiti agtutubo. Iso asuportaran da kadagiti mamaestra. Sapay kumata kasta. Aginana ka nga rod, ta isaganaan ka iti inumam. Anya ti kayat mo? Tsaa, weno juice. Tsalangan. Sige, mabiit laang tamang isaganaan. Hello, Don Juan. Agyaman na tayo mawag kamadlang, Astor. Ibaon ko dagiti tao kamang isapat iti pagkwartaan. Sige. Kano? Indon Sabado, Sa dino ti pang sabatan dagiti tao kadagiti tao. itinaudi ang nagsasabatan daidi. O sige. Sige nga Rod, indon Sabado, Astor. Sige, Don Juan. Naimbagtad da ka dito yung mansyon, Tingkas. Wana mo, dito ya ka maturo gitara, bi. Amo? Umay ka. Agtugaw ka, kalalili. Tada pagsaritaan tayo. Da kayo idi tinang sabat iti pagkwartaan. Iso ada kayo umutlang ita timang sabat kadagiti tao ni Don Juan. Amo, Amo? Inton Sabado. Kas iti oras nga ipapanyo idi. sige, amo. Sige, amo. Naglagi pa nyo Diyak kayat ama bulilyaso da ito apagnayo. Dakkel akwarta da ito'y. Wan, amo. Wen, amo? Aston, nakita kayo itay ijay paraangan. Kadwam dading gas kan kinni-kinni. Napatagsakit di tinagsasaritaan nyo Wen, may papan iti negosyo. Anya ang negosyo? Basta negosyo, pagkwartaan. Kasta ka di? Adda kuma ibagak, Astor. Sapay kuma tapat gam. Kanya da ita? Kayat ko ti maaddaan iti kotse. Anya? Kan, nagpasuro akon ka ni Dinggas no kasano ti agdrive. Ngam basit pa ang tinasursuro. Nagpaisuro ka, kanidingas? Saan mat siguro adakas no jak imbagbagakan ka? Ngamin, kalat dayjay analagip ko. Kat apag isumat asimbangpat ni Dinggas. Iso ang nagpaisuro akon. Sige. Awanan niya man na. Patgam ka di, tikid daw ko. Nga igatangan nak iti kotse. Sige. Awan parikot. Agyaman ha, Astor. Sige ha. Panawan ka pa'y nga ro dito salas. Tain na kon, iti selad ko. Tiimak, Astor. Mabalin ka di, maturog ka niti silid ko. Ha? Saan kumapay nga ita, ha? Mabalin ka di, nga agpalabas tapay iti mano abulan. Mano abulan? Oray, makatawan ko ma. Anya. Ang mga nodyak makaanos kan ka, Margarita.
Kat anya pa iti maaramid ko kan ka. Imbagak mo ti makagapo. Saan ka di? Pues, saan ka pa'y ngarod nga igatangan iti kotse? Ano, kunam nga ipaay mo amin, akayat ko. Nga maglablabas kan. Saan nga amin abanag, ket sikati matulok. No nasaya at ka nga asawa kanyak, nasaya at akmat ka. Astor. Sige, ingkan iti silid mo. Tamangan noan niya pa iti maramid ko kan ka. Astor. Naimbag nga agsapam. At ti kapem Sige, Astor. Inak ko maagpa-doktor. Ngamin. Nagsakit ti ulok idirabi nga aging gaita. Kat marikrik pailaang ti sakit na. anya? Agpa-check up ko ma. O sige, Agpakadwa ak kan nikin-nikin. Ngam agpaitulod kami kan ni Dingas ijay sentro. No kumaada ka bukbuko da ka kotse. Saanan ang mataktak ni Dingas? sige. Agyaman Aston. Sige, bumaba kayon. Nakadanon tayon dito sa sentro. Intan, kinni. Sige, ma'am. Di kay masangwa sukunan. Gapo tamapanak itay jay happy house. Ado ti trabaho nga agur-uray jay. Sige, Dingas. Mangargila kayong tulangan iti pagluganan nyo nga agawid. Nagbayag mo ito ni Ma'am Margarita. Anya nga dati sakit na nga ipa-check up na aya. Kinni. Intan. Wan, ma'am. Ma'am, anya di ipa-check up mo? Awan bibiyang mo. Ah? Intakit yan. Sige, ma'am. Intan, bumabatan. Sige, ma'am. Masurunak. Mayor nga agpaiso ti asawa. Ngam jeep pailaan ti paglugluganak. Ala, umay kan? Payungan na kon ta magnata. Inak sa rungkaran ni nanang ko. Ijay balayo, ma'am. Katuan Apay, awan kadit panunot mo? Siyempre, ijay balay mi Ha? O sige, ma'am. Intayo nga rudan. Nagmayat dito'y, ma'am. Nagaduti mula iti aglaw-law. Di ka sumanao. Nakadanon tan. Ayan ti balayo, ma'am. Di ka sumanao, kunakmat. Sige. Nakadanon tan. Ayan ti balayita. Nanang! Aguray ka dito, kinni, ha? Sige, ma'am. Nagturong di tabasit abalay. Dayta ka di ti balayda. Bahay kubo? Kaya't nasa wan, talaga anak akura-kura pailaan ti biyagda. Tanubak nang dakuma, di saan kumakasta ti balayda. Dayjay gayam ti balayo, ma'am. Bahay kubo? Wen? Ngam padakkalak to dayjay. Agbalinto amansyon. Pangalaam iti pangpadakkal mo iti balayo, ma'am. Siyempre, asawa nak ti mayor. Dayta ti pagsayaatan na talaga, ma'am. Kinni. Diyak kaya tasaritaam kan ni Dagimay nga imay ta dito'y, ha? Diyak kaya't amaamuan na dayta. Apay, ma'am. Basta diyak kayat. Ni Francis, ti masabat mi. Apay, ma'am. Asino ti nakita?
Dayta ka di masabat ta alalaki? Wow! Nagtaer! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.